August, for the entire month, Aotearoa's Most Talented. Give it up for Aotearoa's Most Talented. Yes. And Waiata Māori Music Awards have combined and put this competition together to just put the tono out there to all of you Māori out there to become an emerging artist. For us as Māori, it takes a lot of guts to come onto a social media platform live and do your thing. So, kia ora mai koutou katoa. Our next award is Te Tohu Kai Puoru Hou Rangatahi. Rangatahi Emerging Artist Award, proudly sponsored by East Coast Music. And the presenter, please welcome to the stage, Taina Keelan. Te Tohu Kai Puoru Hou Rangatahi. Rangatahi Emerging Artist Award. The finalists are He Waka Kotuia, Teia, Today, Kia ora. Too much to see you fellas here. It's really my privilege to announce this winner of this prestigious award. He gets to come to my studio and make some magic. So too much and congratulations to Today. Te marama kaupeka kauwhanga mā whao te tau Māori. Mahuru, tamaroto, turangaroto, te Māori kōmata, te ngō te rangi te ara i toto kore o ngā mātawa ko koe ka pahi mai nei. Ki tēnei hui whakaharahara a koutou, ngā tino toki o te ao Waiata Māori Puoro, hinei ngā whakamānoa ki a koutou. Harai au i a tūrei, engari, kua wehe taku taina, ko hoki atu ki te panoni o na pueru, kia tūtaki anō i a koutou ki Piripā, te tino wāhi, o here taunga nei, he oi, mai te ngākau, e mōhio anau, i nā te whakaiti o taku taina, ki te whiwhi i tēnei taonga. I nā nahi rā i whakanui tāna huringa tau rua te kaumātoru, nā reira, tēnei te mihi ki a koutou, ngā kai tautoko, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā taku taina te maringa nui i tēnei taonga, nā reira, tihei kahungunu ki a tātou katoa, tēnā rā. The Pakeke Emerging Artist Award, proudly sponsored by Aotearoa Most Talented and presented by Ash Patea. Te Tohu Kai Puoru Hou Pakeke. Pakeke Emerging Artist Award. The finalists are Mons Hooks, One chance, so go and be great. Poverty, homelessness growing higher. Pain, struggle, stress are taking over. Perere King, If I was a dreaming man, a daydream believing man, Rennie Grace, I'll be there till the very end. Free me from the inside out. Free me from the inside out. Rose DeBorst, With me, don't let me go. Tell me things that I need to know. I've been searching. Tamarako, A Ngāti Kahungunu ki here taunga, tēnā rā koutou. Hoki rā koutou ngā mātāwaka, kua uru mai ki tēnei o ngā kaupapa wakahirahira, e tika ana ka mihi atu ki a koutou. Kei tēnei piharau nō te awa tupua o Wanganui, te Maringa Nui, kia wakaatu atu i ngā painga o enei kai uru i tēnei o ngā wāhanga puoru. Nō reira, he māngai tēnei mō Aotearoa's Most Talented, te tuku atu, te pānui atu ki a koutou i tēnei wā. Ko te toa o tēnei wāhanga.
ko Mons and Hooks. Ho mai te paki paki. Life, one chance, so go and be great. Poverty, homelessness growing higher. Kia ora whānau. We're not really good with speaking, but we'd just like to thank everybody, really. Oh my gosh, I'm so nervous, sorry. And we would like to say thank you to Sister Henera over there. Thank you so much for helping us out. Sorry, I'm nervous. Sorry, whānau, I'm nervous. But thank you so much. Thank you guys so much. We very much appreciate it. Thank you, whānau. Oh my God.